والقلب سما نحو السماء مترنما، لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، دوانا زمت النبوة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بسم الله الرحمن الرحيم. دبنا زمت النبوة. أنت تتبعت تبارون دمنا ونسون شاتن يفعلن باسا ونكاتن تيتبنا ونيتوا ناونا متكتر ناون زمت النبوة. أنت تتبعت تيتوا ما سيلتمنا تتساسو زنقا shirku yetwa tambati yama ndu mana woni katila yama ne boa ka boa minyala na ne de ni zan ne nan ben shakar nya tan pa nyaba ka she mi kwa ku namba kwa nyaba kwa ma ta zan kwa ma tan pa ma ne darma kar ku bukata titi ka tan nan zan ban lebla na woni kana lan ka ta zan nin sar shab milan leb na won don na won nan goju zan ni ma zo tin zan ban leb na woni ban ya ngun ya annabi isa kana ta yar uzairu ya nan da nun sham nan da bor ta ulib ayati tun ban yangu zoma ko da ce ko wannan walala
kab karan wuti na ti zangle kar le bumbo aya ti tangban yangu zo ata banka man nawun shirbene kata nalan zon wole ni nawun ngunya nawune marsa ta burge yambala ma nawun som tunan bo to zo ko bazan ne ka yarte ne lala no som shelton ko no ma zama ya ni ngunna wunma wazan onla bishak albalai tirte dizan za dinya albalai dinya za sun kashe kam to zan ka zan ban na wune amma to zan ban na wune to zan na lan burger pahra ko le yarte ne ban tin zan shabiya na wuna ka jam da bama ban mamman baza ban mamman bora son sum duma na wun sana bo rahman duma na wun sana wun zon rahma pilba biza yino kan betan ban yangu zuma ka yar maka jema amma tubugum da biye to tubugum da ben yar sham tun bang do maka ye to biune ka ko ado ya kai to abiya bane ka dardo ya kai to abiya bane bizamal ye to ka na mim na ko mim mile hoto bora ko yibi ye to alzayan ka nin sal na mukanin sal wumle ka le ye to ka sabra zan son tete to zo ntan son ayman sakana ta pashe polum barama ko yeltane inna azaba rabbika kana mahzura ay azabahu ta'ala shadidun nin duba na wanda azaba ma na mun ga son wanda azaba she won yartama ndargal sidma ya pam zo da tuka mata yambagi an yuzara minhu wa yakhafu min man wuku'ahu wa husulahu nira tuka mata nonon la non otite o zan la entite zan la ti varso go tite da na ya ko zan tite o zan ti anaba na ma ka zan tite ti wumle karnon la nguyen pela azam nguyen pela de tumbiyar woni yeto ayebe woni ntenyi azaba woni ay wumle ka yi ha man ka be perne balle atanon wala atbi azaba ma puni to son ka karma ka ta lonti yan proshara wa inda mu ka ta yan wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha 'adhaban shadida to ni ma ko zan karanta na yarte ne ay ma min qaryatin min al-qura al-kafira allati asat amru llahi wa kadhabat rusulahu ne tan kane ka cefarni ma ka banyela kura shan kan ka cefarni ma ni biyar punwaya ka banya ban kwerun duma na won tale kan marsa bida na bjire bi kutuma annabna bi yenu kudege bu kudege band ko bor kunyela ban mamma wara jalan bi be sunu borso amma bi na to ko yi pun so tamna to ni bu kudege bi kulen de bi yenu jirla nyu bu kudege anye ni man ma shelan duma na nan bawula omi obbe dege kazan ka bora zabon ya to muko yan ba she illa bumbo shu non banan ba halaka na on som tan ba so be ndi ban bi ka biye ne da fun ne to bibi ba ko tan ba halaka wannan ba halaka ma halaka sha wannan ba ma ko to su da zanti ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam don kana ma za mu moy kana tan ko ni ma ta jira ko nan ba halaka on to su tin mun yan kana nyanga gbe ta kana ta dege kabla no olan ba halaka olan to su ti ba yan kana ya lalan kunyel hatu pata da nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah kana dhalika fil kitabi mastura to no on ku yere to shel ngoma zama ya ne be kita be Qur'an pun be lawhil mahfuz pun ay mastaran fil lawhil mahfuz la tagayyaru de be changira dinyala hikman nyele nguna on hikman nyele ko sable kar biene yela kamza da non de bienme ko sabro tira auda na bana mun karkanna o mi hikman nye shal balama nduma na mun bansum no tuma ontum no tuma kar kensham ko nan la kar doya ma ne sable kar dole ta fi puna jir kar puna ma ti yisna ti yana jira anama na yi tumoti yana jira nyu ta ku je to amma shirin yele kar mi yamma ka doya su ko yata kama ta ban kada mu zaya bi sabakar be lawhil mahfuz pune ta bin shan kan tarle ko to tai to ce وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون نعم سمتنا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون قال المفسرون فسرنا بنتي فسر يلي ni mushrikuna na maya branya ban marshi farana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ba diego yeto an kai ne kai ne o ban ma o yeto ma nguna dillan pem yaay dillan pem yaay mu'jizatin azima nim mu'jiza shedanya dangal so ma ya dillan pem yaay kana yelo to pumpon ya to borma ya nanon wala na chaka de safa tun ku bon shir safa na marwala zo shede din je ka ba fun ka to bon safa ba na to ati bor na chaka safa wala dile salma zahaban dile salma anya bo ka tangbar ma karle tangbar ma ne tangban da ma mar to ko makko am bimbi mar to ko dinga tangban karle tin kwan shedin tangban shedin ko to bandira nan da pone to ayi to ma yin yamman la yin chango ma nan tete charles safa zol mo karle salma ka ka ti yala annabi sallallahu alaihi wasallam o charles salma be ka tima karle ko shi ta bakam ko kan dumana yara da muhammad sallallahu alaihi wasallam fa habar ta'ala annahu in ajabahum ila ma talabu biyo yin can biyo to in ajabahum ila ma talabu thumma lam yu'minu istahaqu azaba dinan ka atti ade andi an nibi diega ya to amma bin yalkan bi cikar nan ta ya in cikar nan in cika ngomanu ya mi ban biyan nan biyan tiya mangle anya labo bukunya banyan boro ya to amma biyan tiya to amma be no la zinkil lu suka man na wannan zinkil kab cikar nan ma bin ya to shema ni to cika zulma karle kaza ka wannan kan wannan amma ni ban pun kana ma zaha bi ku yalle kan anan ma cakaran nan din yanga da tinya la jirin ya babiyan jege bin bi jege tudu bana biyan ki nan bala halaka to mi fun baga alkawle yin da muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tanamuna kunun ta halaka amma timinin tufuni shaba bin nan halaka tufuni shaba bin di wahala na wancan ta yi wahala tan ban yangu su karin la kashir kam za ha tutun biyar yanci tiyar shari be tan ban yangu su ma amma wai sataba wai ban caka bin burshin makar nan zo wanda yira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shan ba wai ba nya ma kace bin mamma ya bu pune in ba bin burshin ma ka bi garin nan ta ba bi nan la wula na wummi kaman tu pune be pune ya be bihi shaba be non tuba be tiyama nan dumana wone kace ka bin mamma shaba ka tiyama nan dumana wone to so no nguma duk sababan bala ma ajabahum ila ma talabu kana wan bittaba bun bobin shama kana wan bittaba lama kashir kam za zo nguma zo kana wan bittaba lama amma banda garma binda ku boshar kam na yan taba me o mi taba biyan dire o mi ko ku taba biyan dire bayan dire ma biyan maka ban biyan dire ma biyan yusu bi dire wannan ba halaka bi je wannan ba halaka ko wurin tangbar ma za ta ba kabanin halaka kace banye ni fo son da bai biyar bata biyar bani pa annab ma zo maka ban biyar haka dunilan talan ka tsana na unzum tunan ba to tace mun wa atayna thamudan naqata mubsiratan fa zalamu biha to ko na bazani kalan partina yaha ataina samuda nakatan biyo samuda wana ma wa ataina qaumu salihu annabi salihu nirma nakatan la kuma karnya ayatan bayyina karnya ayatin ya bayane kun ya bayan poloni jine wa mu'jizatun karnya mu'jiza yadin yadin dudundu on kunne ndoya antaba bonda paba baranan lawla barayna fakafaru biha kabra zakse kada nan wula kada tun barna kana ngba su barna zan ta baya na on som tunan mo to su kana on ku ce ta na bara ku yira na be to wiye ma wace kan wannan ka na annabi gar mama annabi salihu ne ba bada yara annabi salihu bon wannan tuje ma bu su kana ta fila annabi salihu ka bu wannan tuje to dan tunya biya bin ba sa wara to bi yara annabi salihu bin san wayina zulmu gbane bin san kana zulmu gbane o cha zulma ka bu'a kala kum yi zolma zona o mi yi zolma zona ka biyon dolo maro bihle biyon dolo maro bihle ngo kala kum ma ku ka ta zan pinwo la kum min yala la kum ka mabin yan yo o mitinin salmi wiye ban sa o mitinin salmi wiya la kum ma yina o gar yi ya kasanti yala mba moro tipye bihim kan ban moro pienna ko gar pinti yala mba dam yimati pe bihim kan ba dan pe na ko garpen ti yele mba zalati pe bihim no ko gilbi yango tin samasa nan la ka pe bihim ma to nan la to ngo bashirin ti yama kana ma annabin shirin
la ka bra yela annabi salihu kana salihu je ko ni sohra kan mana yel de garba yelma suhma kabna mol tin pas zaka lanna ka tabtin zayina bayan shin biyan diho fisham ko zon yino da oda dirma ka ceba ka bebu bu ajjem bana bi shegan takan zatu mane ka son kan lan yin sasir ba yerba ne bi chelle to lala zo ka lan so kam zana no divina ni wala to be yo ko yiyo ka lan so kam na tinan boltu no yina nanya o yina tazan bu pon yelo zalo kana lan so kam zana wa dabsi ya kaza kabza yina ntazal zolban ko to no yelo zolma kar bo o chak zolma bo akalla kuma yina ka zol kan dubana yano yelma no osoma ko sundu mana wo dubana to adinya ya kana chaka zol ku tai zol no ku tai ka lutang ban wura ka shab tar ba ka vayo se na ka vayo se ka guti je katin se ka la kum ku te din ku tahma la kum ngurmana la kum ku ngurmana ku ngurna halanti zantan banana wanzana kabidolo muara kabima dolo muara ko zanna wona ko zanna kandir ma kakkaje ma dabien gbaba ka shenje ya ka ce bana lun targa dondo ya kala kun ku zanna ngundi malgame yishalun ku toya mbaya ka za tipiye bihim la kun yarba mbaya ka za tipiye bihim ka mbaya ka za fagu ko garpe tipiye bihim ka gugu so ma piye bihim no ko piye bihim gula piye bihim ma bora banya nan sham jiha na sualu fi ko yitin barmane ka ko garfe tipiye bihin ko gilbi za ka so kam za sa mu piye bihin kam so ko lab kana tu dona kala kum kana tu don no biya ko bi moro to karbiene la kum don no bi mama ka na zan dama shellan pa bana ko nyur ba la kum kala kum chon tu piye mo altum zo nan ban tum mo ne wono ko nyun ta kom na ya mo al ku ya done kabiya ne patte ku diye ngoto ku diye ana salu pamala kuma ban ma yan shamzan ala kuma wo ti boro yin wato boro in mi yan o to ko kara to boro yin zan ala kuma wocan nyale kana na zan ayana qur'ana aisha ne tana yerba no chaka no yelan ba bi chaka la kuma nyura bito nda ba ta kum an zale da ba ta kum bito da ba ta kum waya kala kuma wani ku nyuzo ce da ba ta ka kum yan nan kana ban ma funa ka bami lan toyi har so bito da ba ta kom zana ka bito lala bito da ba ta kala kum nyu da kom lem je da ba ta faka kom na yan kana karbe la pun kapti da ban ku dele o ku pon la kum ko yi kala plan na be ne shem kula kum ma ka be bor yan kula kum ka so kam za da be malba da la kum ko ka ku da mun nun zo tin tale nun kula kum ma kala shirkana mutanan wala nkulakum fadamdama alaihi فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها kan dumana da kunun ba de bun ku kuwo shemma ko ogoza ku boza ha lela la kana da nan ba da zon tunan ba zo samu da wurin da tun shemma ma in yano yimna ko yina bontuni na itun ide adini ma izakse kalan tonla la barna bantu kulala kum pa to la so kata da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dumana yiruma aniruma ni yarana ni bore ya kasa nanan ya kasa ma tun la no to ni gare nan ta ba ma kashar kamza ngozo kasan anaba nan ma yato to da mo na ngumi bisurni zaha di kunun la ta ba babiyan nan babiyan dige bun ku yeshe ni kab ku yeshe fa halakahumullah kana da nan biza halaka biyo wa ma nursilu bum وما نرسل بالآيات إلا تخويفا تو أدمنا ونيا بسر آية مانا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا آية بسرنا مبهلا دنيلا دبيم آية بو دنيلا دبيم كو مال فرسريا وفرسيا وزنغو ما فرسيا nti yang wong kiza idiya kazan tumtuma kace amma ibiyan dege dambu tungban zo de biene sa tai kanyase de zaha ozan de zana tintinya kada za biene kama tin shiga tungban dam zo la mat biene ni tungban ya dam ya biyo ka biyar ma de ndam ka kanirwi pila ne de zaha na won zamna kace ka sa tai ntan tumbarna be kalala
tinirba da zahma no o chamkar nyala tahwifan li ibadi da biyam nya zanti o daba ka shal kamla ta ban kama na won biene ka de na won tuma man tumda won putin tum shema to tumdile ka ta zor mun nama ka dolti da nan muhammad sallallahu alaihi wasallam o yeto ma kar tumda ka ta saksi timi kana kira na won talpune zo nduma na won no o zan da biyam na o piyar daba da biyam pahla aya nim nyele o zan na tangban yangu zo ta tirba da nyala aya anyala bo o zan tin ya ni nungla ni labu i nyangana i nyela la dawo ne bambo satawo tangban dam zgzo ma ki nyela zama karne wala kar labsir ki labu tibana wona he laban tibana wona amma tibala tibara na wona tana mar rajirba mpartaba tangban dam ya zgzo ka tangmashir pataba ka tumtum biya dangar la ba da batun can da ban binne ma san kaptin bashir ban binne kai ne binne ma kaptin bashir titika ta zan ka ta lambar tun dutuma na on som tun nan ba to ta ce وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس to umsana kana yaro ai wazkur ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hina ahbarnaka tashatinta lahbale anna allah ahata bin nas ilman fil madi wal hadir wa mustaqbil dumana wona unyala banda pungarma ya ne banna bini ne banna yankana ne banna bini bizaha lahbay zaha dumana unyala de bansum na wona balama de bansum na balama ko zan litirama وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. نعم تنبأ يتعمى يوم لا يهفى عليه شيء من أهوالهم نبين شعن كان بيتوغ بهلا شلكم بصعونا ونا وقد علم أنهم لم يؤمنوا نومي كمان بومي بكتيا ما نندمنا ونا بكتيا ما نندمنا ونا ولو جئتم بما طلبوا كودا ويزان بمبور شعمانا أني بو زي آية نمانا معجزات نمانا بلا بيتيا ما نندمنا ونا وناومي الزكر بيو سنة أما بام أنا بمبي كل سنة تعمل ترى عند محمد صلى الله عليه وسلم كان كاتين وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إيانا ليلة المعراج من عجائب الأرض والسماء إلا امتهانا وابتلاء لأهل مكة حيث كذبوا وكفروا وارتدوا بعد الناس نعم تنبوا ni chaka anya nyershel ngoma zal puni an kun na nyenjia puni on chako oduzo sa dur shelama yun yinga kana wannan wala ko zan mu'jizan zan tita da Muhammad sallallahu alaihi wasallam konya ruyama konya allati arainaka ni ta'anya shelma lilatul mi'raj wanda duzo sama min ajaibul ard tungbanne lahjibse ni sagbana pune lahjibse de za pala bin shaka mon duzo saka lamana kabje yer ni shirko mara to de za pala bin shapa la ya dinyala dama ni balai zanti makanama anya la bu dama ni balai nyel zanti makanama anya bo ni bin shishela sashel bin shiya bin marshiroma kalan marga bin ya bre kacinci ya toshel kamza din bene an canka kana ka nyela bashir kamza nan tittiba mabbe bubudela bazal ha bala maji ru ngunye lo shel ma ayna nyeba nyel ku unibi hinyele na wongu handa muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duzu sama na wanda wuhume wala sarbe royal manam naka bihibo dinin yele banni yel ne bihibo ma ka bihibo dinin yo bi mi zahan le ku nyel me na ku chama ku nyel onim bi hayi na citti jama والشجرة الملعونة في القرآن. نعم تنبأ وشجرة الملعونة في القرآن أي وما جعلنا شجرة الملعونة في القرآن وهي شجرة الزقوم إلا فتنة أيضا للناس. قال ابن كثير لن يليا لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أنا كنت نبدأ شينا كاتير وانتبه الله بله أنه رأى الجنة نونيا الجنة والنار كان يبوم ورأى شجرة الزقوم نكو شجرة الزقوم مايا ونيله قبيان ولا كذبوا بذلك قبيان الجرنيله حتى قال أبو جهل هكا أبو جهل تنان يليا نقول
to dun wani anyama hatu lana tamra wa zubdan timti de yulma dobino timti dobino ne birmo ka atitiliya ka tinya wula karbe da mai na anyela shajaratu zakum bi timti la bin yaran wana waja'ala ya'kulu min haza bi haza kace kan wadirmu na onzom tunan bo kabna ana yala adi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana onzan ayama kana ta toxsar ban ti yarba ya to ama to tijama ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا من أنا بزني كان يربيا أي ونهوف هؤلاء المشركين بأنواع العذاب والآيات زاجرة فيما يزيدهم تهويفنا إلا تماديا وغيا واستمرارا على الكفر والضلال وإياذ بالله نعم تنتشفر لهم نبارغن سم نعم تندنا نانتا نكوغم دكمل توم لا توما نعم نن موجزة شلتي تنتو وما زاما إنني كيكوليرلي كزاك سنيكو ديغي أما يمناو نمنو رحمة مشبك شبان بنيا كارهو بك بديغي وكتا سورنا نانتا تزان تمتما نانتا تزان كار تمتما إن شاء الله وبزاني كو يربا نونغو ما زاما ونهوفهم بونون تهرب دبيام هؤلاء نهوفهم تهرب دبيام شلمايا فلا نعلم بيبو تهرب بمي بأنواع العذاب ناو عذاب ما بل دنيلا دين تيام بام نيرون جول تبا نانتي بانما تشفرلم نبام بارغ بانكل بارغ زاها فماذا تنفع معهم بولين تونن بانفانيها لما أنا محمد صلى الله عليه وسلم نانشو كودوزوسا أنزان زوسا يتوانا نتيجربا نيشلو تزوكوما نتيجربا كبرين دبات تسها ما ببرغما نانزوم تنمبوا زو بكو يمبيلا برغن سما بوني كو يمبيلا برغن سما بوني هل تكوهلو دنيا انكوهلو تشياما ناون يهن تكوهلو بوني أنشات نزان لكارو تمتما تجمع وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم to ka una zana kalan tirete shaytan kun yamba mpa taragala din ko na yin titi pengoma bun shaytan kun yamba patraka bubbe bin yara bu wolan baje ka ku je kalala ai lalan kun yelta ba to kana yelta pengoma wala titema na yin shaytan yamba ka bi tiba bi jalba yat lahbalngo ai ba ku dele kulan ka ce bo izkulna lil malaikati sujudu li adam naji tema wanda yar malaika non sujura titi yaba adam ummeti yaba adam nare kati kayal malaikunun zaha da bannan sujura titi yaba adam malaikunun kunkun da bene ko namba ummeti yaba adam son haka ti yaba adam ti jose ummeti yaba adam son afanam titi lahbale na ummeti yaba adam zan son zan tan pa ngom miyo zan son azana dun dolman ma kamala kun ma durna kashira ka dur kashira ngoma ne lala malaika ngunda pun kamata kpo ko ngoma ko kum karkum wani na wannan nan bayan shaba ne ben yela kore ne ma amnya dun kum sham to tchama فسجدوا إلا إبليس to saha wonte won yira da muhammad sallallahu alaihi wasallam ana mun da kan ku zan lafa ngoti tuno nan zaha tema sashen nan ba foro da bin sujira ta tiye ba adam fa sajadu be bo ka bazana sujira ma pugun bala ma tahiyatan wa takrim pugun ta bugan samin yala ka bazaha non sujada kulluhum be bo ka bazana sujada illa iblis istakbara fa she iblis kunko shaytan wannan jirman kai ni mana قال أأسجد لمن خلقت طينا torsa ha ko na bazani kana yer o nduma na woni a asujudu kan non sujudu nti wonti liman halakta tina an zantan kwa kunnan bin sha mangunda pun ko kum kon ko ne ban ma ne tuna ne nam ne mo shema ne ben yela kore ne ma na mirin fulma no kum kpan ko kan tuno kan non sujudun ti tan kwa ana ma azan tan kwa nan mo bibo
azan tan pa annamo kanan tan pa innan liman halakta tina azan tan pa annan bin sha kama no manon sujadatu tan kama o filmo me ka gbargo anyala bo ka gbargo ka shir kamzaha on kunya na zan tan pa me ko le da damma ko gbargo dasa social punu la ko yala كيف يسهل لآل أن يسجد للداني ولا كريان كما سوبن بارا كما ما نسجد تبن بارا لكن ما كنا سجد تلا بن بارا لا كويل ديس دما ما فنو يلا ولا هلكته من تين وهلكتني من نار على أنا أزان تنقع النمو كزان بون نما بيبو ما تلقرو نزون كنا سجد تو كترابون تلما دابون يبون ما يتوع باتكون اللبس النبي ولا دينا شان هاكوتي يلا دوسون كونو سجودات كرم بان كونو تدمنا وما كتمنا يلولا قال بمبو قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي كونا بزاني كان يريا on zasno كونو سجودات توما كان منا ماني ما na won tubula tiyeba dambala ba mpa mala kono ngozoma kona yela dumana wonula ay kala iblis so binye shaitan so binye unye benara zancin guduma na wonsane kanan cefarlam kona yele anya benna ba shama annam ngoma ya kattuga panzo ngoma ya waja'altahu al-akrama minni indaka kace ko tubuga sanan garma ya to لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا تنمال ما كنا بزني كان يريا مو كبان نمبو لبنار بيكلا شيطان كان يرمو ما هو أصلا كنا ناون نار ما بيكلا نامبو نار مني مانه كف فوي ملاك كنكم ما زا وني كتشوكو اللي بنار نشاه wanda yin malaka biyan malakun funu ka bade ka tumdu tumala wontin nan karamba na kun kuma pun yi kacho ko na yel dumana woni ya ne mbo la'in bmo la'in akhartani ila yawmil qiyamah torsa ya la'in anzartani wa abqaitani hayyan ila yawmil qiyamah dirin adinin ka obore son sumna musamma ai ciyama kan bici halle she biya ciyama anya na bo kan bici she biya ciyama to anya an da ba she ba an ku ba pan zuma mbiyen ce ba la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila to o zuriya ma ya ai ku ce ba o zuriya ma mbiyen ce ba nan ba halaka mbiyen ce ba ni yuhamba barga ba ka formun nawun ka yerma nawun dima tinin tidwa za dima ai cheba ai nan ma ai chema ka tuma yiko nan ta mai yiko buzo nyala nguya nan ba wala mbiyen cheba o zuriya sebo yin ma za mana pun wo ba ka banka ma adam ba na duniya za bambala be kala wani yi duniya zuriya sana وهنا الشبنا كم كاتي كم يرهال تيجتنا دزها ذات زايب دنيا لمونا تومبين شبنا نتوبة لقول كم زاك بين ندول با إلا بمبو إلا قليلا منهم وفاشي بفون بيلا فاشي بيلا كونكو كندمنا يلولا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نعم زمتنا بوا نعم شرتي كشي شيطان نعم كر شيطان كشيتي كندمنا بزني كيلو تو ay kala rabbi jalla wa ala da sun nan duka galsun ma ko yewula izhab to cema fakar ansartuka wa abzala juhdika fihim faman ata'aka wayo na hanzum tunan ba min zurriyyati adam fa inna jazaaka wa jazaahum naru jahannama wa iyaz billah ni ma kan mana yato man on sundu mana ma manye shaytanu ya rakema ko barbo man sundu mana wannan mo zinkile ni ma shafo yin duma mo zinkile ha ngumbi ko ngumbi pi kana yen an pi
na wani an biyan ni na zan kile amma a tu da biyan a tu sa biyan no kuno su kila zan kila ka kiyama ti da yaksama ko zan kiyama dalma nan to o da zaba ya to kana yana an tilin zo wo pibi dal wo pibi dal sal dal bi ti so kam za ku pin tin na ka malaka motu ta palmo ko yen diego nyevale o nyevale diego ko yen ka duniya bin shakam za yen lura wo gogo ni misim shal di yen pio din yen tab barga bin shakam za tan ban ya guzo shetan yen wurun shetan ko se wo yen ko na on zom tin nan ba na on cheti te pante kana yo to kema nta an borshama an twebni na ayen twebni shel kamza ha twema ban ta zaksan na pamnya bayan barga kace bayan dole mun na woni o mi bizaha to zo ko zan pa shetanu zo mun tu dola ya adam bi pa mun tu dola ya to amin bazaya isanyo din ya ciyama dare ya isanyo nyala jahannama na kiyanci na gumtuna jahannama to na zom tun nan ba na an cika tanyela bayan zan na won tuma karatum tuma kai shirku ya to ana ban kam za be shirku ya to ana won yi himbar pune ti yar ma zama ti yar ma ka ku yar ma in tamlati ban min tum manam zo na ti to pa ti ye pa ba na ti biye ne ma banti yamanin dumana wone banti yamanin na won puh jingle kana lan tum lanti yamanin la bin yara ma jamdele ma dinya zak bia ati yamanin dumana bo alan bor ban biar wasane bo alan bor debo mo wasane shaitan chebni ma ya ban shakam za shaitan wuhur ba me shaitan wuhur ayen yukom ya na buhan kom ma zo kan yule shaitan wuhur ayen dibin dirgo son ta bin dirgo buhan bin dirgo ma zo ka dile shaitan wuhur shama shaitan wuhura akujia ajia shaitan ala kantila na yusu sino da surne ka ta biran tirata ba da zama an ta biran tino ko kuma sala ka dole halle nti yina pie baksama nti yina tum dan batum kamata to sa da zama alib shaitan mabiya zo anya shaitan mabiza obe tun ban yango zo na ni che shebta ba ma o banyan ta barko che ba jelba ma in chojelo ma in chojel shaitan ma shaitan o tuma kamza nya la shaitan tala shaitan ta nyotu makamza mun ko ne shel kamza ne she o vero zo shel kamza ha kaza yel kamza mun pum bandin yele ko jim ka ko bangla ha tile ha ko nye jiun ko bantile nye jiun bantile to anya mun kul bangla so shel dan bangla tirla la bin yere za ba mama ka kar suhma akar la dim biya su ne bangla yele ma dikuna ka ye wa iyazu billah na won yi himaye to an puna na on yimati ham biar ngopune aku yela ka sa manjel na won na ma asa manjela duma na won na won dira yel kamza kena amma za manjel na won ka do ti ha shaitan ti ha biar ngo den la wala shaitan ti ha biar ngo na den za ma chanti pi ha za biar ma pun tan kamza yan biar za biar pun na on gum tin za biar na on chelte tay panti ka ti yan ka ti tege sai na umur yeto almo ومن الشاب نتشمبل سويتوا لأن أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر وقتا من الأوقات في سقط المدينة فاستقبله الشاب وهو هامل تحت ثيابه شيئا وكانت ينقر كانت ينقر كبب بن شاء ونونم تقول بن شاء ما فقال عمر أيها شاب ما الذي تحمل تحت ثيابك بعضنا على لون على بن بمما وكان خمرا كميرا نيلا دم دانيلا to din ya damma ko jere sai na umar bang na damnya din bano da haki ne ya shere ko ona ya ko vimmer ko na ona ya ayi ko na inda kama ona biye ne dam ona ku yul ma ayi fasta ya shaba an yakula khamra ko zada vino yel ne damnya wa kala fi sirrihi ilahi wa sosin ko yel ilahi ya dumana wone abdi ma fi zungo mpala mun le nyudam da hanshal kamsaha abdi ma viti umar sun dabsar ngo kamor mi jima tin yarwa ambla yan mi dam da hanshal kamza ha ka ko no yel kama dam nyele bi kala ko no yen kama dam nyele ka fa kala ya amir mu'minin kana ya allazin hamilu nubgo ben shama ya dumana ana amir mo nubgo ben shama de drink kan bama sansa kama ndrima dama drink ba ko za da ma be nyursha drink kan bama ko chanyele mo bun ku nyurla ben yara ka zab kama tumpo tunko bun ko zab de mo tramol nim zo shemma he la ka bra nyu dama ka zab muslim be nya ka en ko dam nyura bun pu nyu karam milba ka zab de zo so won yella ma ka we chakanyele ko yihto fa kashafa bayna yaday faraaha umar wa ka sarat
karshen lebe won yel lebe insha Allah won ku yul karshen lebe won lebe insha Allah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to na unzum tunambo ta so ne ta zai ta manjel na won ta baya na wannan mutakattara ta sama fa mi bor addu'a ma shebe yelna shebe zan tensili 20 gana no fu du yulma ka bor addu'a ma tubuto boni tubuto kalwiye tubuto boni wiye ma za dun so insha Allah na woni man so kan bukata bi galin ya bi dan tuya man makane bi tuya bi zana woni ne pal so kam za ni to zo ntan so ne afa sababe masuma gbatum na utum na suko kana ne ni wonderful man masuma wakalaye to apam butoran tiza ni wonderful man yang ni renyu ko nye manka yanga nyu tum na manka yamba masal manka manka yaga bo tuma hajiya ajmayana na ubatumna insha Allah na umma so kan kataba ala fi afaru baba batalmuna sanar gu zayurna yilna batumna ajafa ba ankara wasainana afa fasila fonina boradwa manafisa alajadam yanga watalmajina mauna karashida ankara wasainana una ka maryam ko shelana ko gba talmona betalmaji ayina aji kande betalmona tidal fatama dokturu muhammad tinna duwatiru na ummal mo yalatu aji patwam biya aji sakina wa tahawson samna papaye yile zandua ma misbahu amshaw talam aminana de pana kan shapa ubwadua alajab la masaudi ajura dabia ajayi kpabya watamna no songsam lama sha request alaji salfu alasan kumbuna kumbuna ya musa no paba no bihi no yansi bandang tuni na unson banambwa no kumbuna alasan gba paba no bihi no yansi banchang na unzon banan bwa no lambora duatire ongaba woninye alaja abdalla dua kumbung no kalambora duatire dr nashiru ne dr awal bannabi bin yafiya na malam bin yalataba to ton ka aje pon yel so kam da duwani yeshel na on pan litu ban senina ban tamna ban talna so kam da pana to a on din to sogo to on bol kan sha ma to karambe ne banda kana dallan la to wanda bramne ba biya da kana ne buyun da kana kan sha ma karam pa ma bugo da kunu da woni ka chora zana zo da woni ma dra pana o zan pana kable lam konsra ne kana biyo ne kan tlan ni karmata ba to tishira bazalan bakolan tamla tamma mama ya ka sako ce ka kallar kuma nan wona to man ban ya shi maryam no wato suka mu wala shi maryam do kashe kam nuku zan nin kwaidi in ban ya yuna ya ka bo bi bo ma shi maryam ne to kwanta man ka karma kana bi yan tamla inda tamla inda sabde laro kuma kallan blan to sabe mai ashi maryam ya ban yin ku jipe nun waya kana ya nun waya ami ashi maryam yin yaro ma man ka yarma ka kula ka ida mamile bi la ko yin na biya shawo ka ida mamile bi man ngona gwar jall wanda baga ka ta zadir ma to nin fesu nun bayan ta kwanta maka karama kana ne ma to you na you ko po no lore na tinye fe bi ne fesu kuma po ma bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك واسعدنا بتقوى ومتعنا برعيا واجمعنا مع نبيك ومصطفى. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك واسعدنا بتقوى ومتعنا برعيا واجمعنا مع نبيك ومصطفى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك أعمالنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم لا تول أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وعزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا. اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جماعة توفنا وأنت راض عنا يا كريم. آمين.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر معنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك
إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر ولتف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين اللهم أعد علينا رمضان أعواما متتالية اللهم أعد علينا حجا أعواما متتالية وارزقنا الزهادة في دار الفانية وارفع منازلنا في جنة عالية يا الله اللهم رب هذه دعوة الصادقة الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها وجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو عماتك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهلاء آذاننا وذهاب همنا وهمومنا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعت نبوء لك بنعمتك علينا بك من شر نفوسنا ومن شر الشيطان وشركه وأن نغترف على نفوسنا سوءا أو نجره إلى مسلم
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على نبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. شهر رمضان جاءت لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان